اللي تقوم فيها دبل تجمع اللي تعطى الموقف اللي من جابر ياس جرا مور كتري ركينا يا جرا بدي جابر ini sangat tinggi nggak di sini lagi tapi tanu ya gifting nggak di sini lu kerap itu lah nggak di su jabir ini nanti maling nggak di sini jadi jambir ya kalau mana masih tim belakang pak ini kaya lah kalau ana sih mah gifting nggak di sini family gifting udah nggak di sini gifting udah nggak di sini gifting udah nggak di sini tap kadura sanakana komantia kida bisa to ya na gifting surabaya dabili sadi luve malwa oh itu mulut tanya ana sih mah gifting udah kan ini amma gak dabili ratetu ililli guys ililli Kristana baba ililli jata ililli to kenna dabili yo egale sinima na ngadi sina gifting double egale guys let's go guys welcome to Pitanda guys double jabata sarat pe sarat ka abaduma Jabata guys, kasi lumama, hindi kayo. amma Let's go. Enjoy sih. Terbani? Jabatan brother bani. Brother bani let's go guys. Welcome to Pitanda. Jabatan. Wala na. Tama ka na ratuwa kabla kita to kapo. Guys. Let's go. Family Jabata. Jabata tabaka na bukam na Jabata. Family gifte da kudina. Asalatin bidan ne tanannu. Kadafan kamus. Family da bidan ne tanannu. Let's go guys. Time window ine ga munjul wanda dalo. Amma wanda ko na ko na kala ko na mo din. Bata ne kira. Kadapan ng bata wala na ginapalo. Kadapan ng Jabata guys. Lagay niya Jabata. Satu kota family. Let's go family. Tama ka na dito kami. Wala mo kami. Lagay sa dito guys. Wala ka sa Kadapan ng Jabata. Abang na yon tumure hadi. Lagay niya na Jabata. Amma wanda dala sarat ka Jabata. Asarat. Why. Jabata guys. Jabata beragam nila. Jabata. Di demi sa kalkalero. Tumali pala. Ngayon siya. Kita tek. Nagawang ka pinta ketyam. Let's go guys. Guys, kita tayo. Family tumali pa to. Let's go. Wanda Nelson gula. Apa sa depan Jabata family? Kami sa depan Jabata. Family Jabata. Yes.
سجينا وما يشوفش amma turun zai nan tara tabili ratti nyatam ne rakkon qabu family amma waan dandeessan godhaadha tamni lammaffaa mileera sadii kuma dhibba tokko ani immoo mileera lama kuma dhibba sagal xiqqoodhaan namoo'ee sadaffaan kun egaa tapha morkiiti rabbi irra nu aansu mustahiil godha tapha dhumaa kana amma gaa taphni dhumateera giiftii dhaabaa yoo giiftii kennaa irrattanii tapha sadaffaa dabilii irratti waan qabdan jechuudha eegalettanii waliin eegaluwan eegali jettan waliin eegalu waa aljammara taragaagaa giiftii wattoo yilaqa amma tapha tokko fara dadhabsiifneerraa lama fara dadhabsiifneerraa sadaffaa eegaluu fi sadaffaa kana irratti sadaffaan waan gootan godhaati tapha sadaffaa mo'achuun qabda.